Razgovori o detaljima i uvjetima kredita od 6 milijuna maraka za pokretanje proizvodnje u poduzeću Konjuh Živinice nastavljaju se narednih dana. Nadležne vlasti iskazale su spremnost za davanje jamstva za taj kredit. Zaključak je to sastanka federalnog premijera Nermina Nikšića i ravnatelja Razvojne banke Ramiza Džaferovića sa poslovodstvom tvornice namještaja Konjuh. Vrijednost živiničke fabrike namještaja Konjuh se procjenjuje na oko 50 milijuna maraka, a firma je dužna polovinu svoje vrijednosti. Nesumnjivo je da postoji politička podrška da Konjuh dobije traženi kredit od 6 milijuna maraka, ali država očito mora preuzeti rizik gdje će u protivnom 450 radnika morati na ulicu. I da će federalna vlada, kantonalna vlada i opštinska administracija biti na neki način i uključiti se kao sugarant obavezama uz ono što Konjuh ima kao svoju imovinu, raspoloženje razne banke da stvaramo preduslove da jednim dobrim kreditnim aranžmanom učinimo još jedan napad da vidimo možemo spasiti Konjuh. Poslovanje Konjuha u proteklih 10 godina primorava banke na oprez. Evidentno je da iz poslovanja unazad 10 godina proizilazi u stvari da se nije domaćinski ili privredno odnosilo prema tom pravnom licu, a da postoji, dakle, obzirom na imovinu kojom su raspolagali, da postoji osnov da se može proizvodnja pokrenuti. Radnici u kreditu od Razvojne banke vide posljednju šansu za spas svoje firme. Preko 400 radnika radi i nadamo se s ovim kreditom mi nemamo šta više pričati. To će biti završetak, Konjuh će početi rad. Naredni sastanak poslovodstva Konjuha i Razvojne banke zakazan je za utorak, 26. februara, kada se treba razgovarati o detaljima kreditnog ugovora.